إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga luksami, mga pagariami, mga bubayami, mga watami, giinso kalalayaman tanu ina din tanu Islamic seminar si kuman lagi da iya alungan na salasa pagpangalin tanu si iku Allah lalayon mataterang sa mga puso tanu sa di tanu keednan sa bukal nagukas mo si iku mga lagi da iya mga galbak kagi na isad na ako mga alai kalbihan udi na mga alai pahala si iku mga galbak makapantag si iku agamatan wa agama Islam giina isa ini betul saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pada isi iku mga kalama-lamaw surga extension na tigtanu agiang ka iya ay makna niyan na lagi da iya mga kalilimud ini subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agiang kutuwa katambung tanurun mi alisi ko hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko makna hadis apiteru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigina idza marartum bi riyadil jannah farta'u igirman tu atigmana i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siagidani watigiyana sumanga kalama-lamau kasurgaan na panattebukanurun gina ni isubun katan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayak apanattebu si kumanga lagi da iya galbak nagiyang kutuwa katembung kaun udi nagiyang kutuwa kape mga pedgas agiyang kutuwa isa kasagurumpung ayak kalilimudiran udi na ayak akatitimuiran na pantag si isa giyang kutuwa diiran na kapaganada si isa giyang kaiya agama tanua agama Islam isad na limur katan wallah miya kada kala sa mga ulama puyag rakatano si iku untol puyag rakatano si iku agama pagaon rakatano puuno ko mga ribat apa narima apagwitan tanwiran si iku untol apa narima guwani na pagkanagitano ko mga lukastano si iku saragun na mapiyaw makanagisiran sa seminar sa makaisa na imanto na miya kadak-dak sa seminar si ibu si sagiang kaya rakatanuron sang kaya General Santos na tanto amadakal adnar kuno mga dato agwadnar kuno mga bay na adum manami si sibay aparabu si iku mga bay giyang kaya rakatano na para ini si iku mga dato ag mga bay na ini sunggitan waya oras tano ka ipapaguman tano si iku kenalan tanu si iku agama tanu agama Islam kagia sudi tanu kanggel baka ku agama tanu na makikinanglan tanuro nagiyang kutuwa panguman ku ilmu so Nabi sallallahu alaihi wasallam na dedin ini subun wallah akapamangnian yanun si iku wallah ama kaliuliu si akapamangnian yanun si iku wallah sakapagumanumanirun wallah ama kaliuliu si sagiyang kaya ilmu dan yang teru aku Nabi sallallahu alaihi wasallam teru angka ya Allah na umani akong kasatamu ko dan yang teru aku Rasulullah abatigina teru angka ya Allah na paguman umani akong kasakadatu udi na menang ka aya pitir wallahu taala si ku Nabi tan Muhammad sallallahu alaihi wasallam natigina wa qur rabbi zidni ilman teru angka tigin mana iya kadnang ko na paguman umani akong kasa ilmu gina mo ini subu Allah Ta'ala ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akapamangnianianon si iku Allah sa pagmanumanan sa kanyan wallahu Ta'ala sa ilmu ginan ayama na niyan na giyang kayakap kalimut tano
napangumantan waya si iku ilmu aandang amya sabututan si iku mga ulamatan makapantag si sagiang kaya agamatan wa agama Islam. Mialuitan wa giang kaya agamatan udi nagiang kaya paratietan na aya amababaloy a kapital tanu sena su ilmu giang kaya lagi dia ay gira amiyati aya masuswa giang kaya puso na igira amiyati ada amiya nagian apanguyat igira ada amiyati ada amiya nagian abandingan aku agama na pakalubayan nagiang kaya puso na aya kapku ya girun nagiang kutwa katir wallahu ta'ala tigina wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Pama kata demaka tigmana Rasulullah tigmana wallah kaswa tigina soka pama kata demana kekuan caguna umia marate aya mana niyan namala aguna tanu saya nagi ina ibu penanalu tanu ko mga tao ka indin digitanu so mga tao ko surga kanaba tanu sinan pagwita ko naraka ka inu tanu aya pupugad na ka surga na ya inu tanu aya pupugad na ka aya pa namar tanu saya na anda mana ikituludin tanu ko mga ginawa tanu sa iku surga kaino tanu diinggil baka agiang kaya agama ka surga api pikiran tanuron kau pa makakana baka surga na ino tanu saya panagagenak ka di ko benta tayo din suduga nga nakan di nakawiya ganak o pa maka aya akap kalimud tanu saya napantag busi iku dunia nakagiya sabab sagiang kutwa inam tanu sa iku surga nagiutui aya maananian na kapasenggi tanu sauras makapantag si sagiang kaya agama tanwa agama Islam di tanu midakwa mga tao kasakat tanu na malagi do pira ka tao da mapira ka tao aya maknanian na pagpakatambong ko lagi da ya kalilimud na itatagal tanuro nagiang kutwa aya maknanian na kipsempay tanu si iku mga tao si iku makapantag si iku agama tanwa agama Islam kagiginan sukatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam atigina Pitru Nabi sallallahu alaihi wasallam atigina panampay na kunyo tigmanay Rasulullah sa apya sa taga ayat apya tigin sa taga ayat nana gianan kaya pikira tanoron sa ayama nanian na isumpay tanu so minitaling markat tanu Rasulullah isumpay tanu agian kaya agama wallah si iku mga tao sa apya ayabu pagkagatan tanoron na sa taga ayat apku say tanu sa kasagutan tanurun nagkasagudan tanurun na mingulalantan wagiang kutwa mapiyaon say kunita no kapagintaw ko dunia nakapananggilan tan wagiang kutwa marataon sa giyang kaiya kapapadalantan ng panasan kain niya giyang kaiya kababaloy tanu ang mga Muslim na isad na ialimor katanu wallah giyi ititu alimor katanu wallah kanaba ay alimor katanu wallah na makakuha ka sa madaglatrak makalakay tamok makalakay kadato makataid ka makadakalakay karuma kanabaginan ilimor katanu wallah okay na aya atitu mala alimor katanu wallah nasukap kepada lem oparateya si sagiang kaya mga pusutan giyang kutwa di kapakambo walay agiang kaya parateya si iku mga pusutan na ginan ititu mala alimor katanu wallah subhanahu wa ta'ala giyanan kiaturon wallahu ta'ala atigan manay si isagiyang kutwa masa akip na haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apadiyan sa mga sahaba na kagiamu ko pasiran si sa Arafah na piyango siyatan siran o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ini turunun agiyang kutwa katir wallah atigan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina si sagiang kaiyat uras udina si sagiang kaya gawi atig wallah na kiyumpli tu akarakan watigian so agama niyo kiyumpli tu akarakan watig mana i wallah so agama niyo wa atmamtu alaykum ni'mati nagu siyampurna akarakan watig mana i wallah so limu akan ayama ananiya na kiyumpli tu akarakan so limu akan wa raditu lakumul islam dina nagu ini kasu atakarakan su islam agama aya ini kasu atakarakan watig mana i wallah agama niyo
nagiang kaya agama Islam. Leniman Peter wallahu taala aya makna nian na kompleto niya katano siampurna iyan katano agiang kaya limuyan na aya lim wallah siampurna iyan katano nagiang kaya kaya pakakadegetan sa untula kapagagama giang kaya aya makna nian na kaya pakakadegetan sa untula agama aginan suagama tanwa agama Islam akatawan tanwa giang kaya Islam nagi ibu iterimaan wallah agama si ko kapakataling matano si isa alungan amori aya katur wallahu taala natigan manai inna ad-dina 'inda Allahil Islam matana aya buat itu agama aterimaan wallah kidalaan wallah si isa alungan amori nagi ang kaya Islam dan nasalakausan nasadin sa tao ambeban ug saukit asalakaw ko Islam namiyalapis miyalugi nagudi penutup paginain wallah nagudi penutup recognition wallah dia tu terimaan wallahu ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin sadin sa tao ang bebanug sa ukit asala ko Islam na dirun dinu tu terimaan wallah dia tu terimaan wallah wa huwa fil akhirati minal khasirin nasakani yang pernah namakau masih sa alungan amori na pedekum yang alulugi pedekuwa yang makna niya nam yang alalapis sabab si sagiang kutwa kaya kadegan niya naku ukit asala ko si kuwagamatan wa agama Islam ginan isabab giang kaya aya makna niya na kaya baloy o pagtaw uli na giang kaya baloy tanong aya au kita tanu nasu Islam na didna lagi dai alimur katanu wallah ugaid na tunay katur wallahu ta'ala wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar ya kisabutan katanu wallah ati gimana i wallah aya mana niyanna wa ataakum min kulli ma sa'altumu ini begini arkanu so uman ipiyabangan ini urun ano niyo piyabangan ni si ikwallah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha na uban yun na tigmana iwallah begitu nga so limu wallah limur kan wallah na din yun na magagama magitong upama kapagitungan tanu so limur katanu wallah na din na sakataur katanu abar katanu pakaguga ko yang makna niyan nakapagitung atanu sa ikulimur katanu wallah nagiyanan aya makna niyan nakatirun wallah innal insana la zalumun kaffar namata nating mana wallah as manusia natitu darwaka aya makna niyan na sumasangka udi na papagenda aya kun abtadu manusia nadarwaka papagenda katawan yang dinagiang kutwalimun wallah nasasangkaan yang penagiang kutwa ayam maknanian na antun ini bana mga sugunun wallah nasusugukan yang penagiang kutwa mga lalangan wallah subhanahu wa ta'ala na ayam pato tarakatano na kagya sakatano na inisambura karakatan wallah agiang kaiyalimu yan na ayat na pato tarakatano nagiang kutwa lala yung tanu di ikapakapangin sukursi wallah kagianan ikaptak pa wallah si sayang kaya aya makna niyan na antun ini bana limur katan wallah subhanahu wa ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idza massakum ad-durr fa ilayhi taj'arun aya makna niyan na pitir wallah asadin sa mata tagur kan walimu nasiyu tupunuk wallah yang kutwa sisir kan walimu nasiyan na puno si ikwallah subhanahu wa ta'ala thumma idha massakum ad-durr fa ilayhi taj'arun na urian yan atigma na iwallah na amay kumasugat takanu amurala o di na maragin na ayabu pagkatawag yun na sugut wallah subhanahu wa ta'ala igiram ya sugat takanu amaragin na ayabu adin yun di kapagapasan na sugut wallah ayabu pagka tawag yun na subus wallahu ta'ala kagigiyang kuto margan na dapat kapukasan amakaliw-liw si ikwallah subhanahu wa ta'ala nagiyanan aya patut tarakatano na di itano di makapangin sukur si ikwallah
subhanahu wa ta'ala kagianan ika pagumano manir katanu wallah si sagiang kaya limu yang katanu ko kapa pada lemtanu si sagiang kaya dunia giang kaya mangalimur katanu wallah ayam anania nadita nurun ikli-ikli giang kaya kapipi aginawa tanu giang kaya ayam anania na kalulu agina katanu maadar katanu so piti barangan na awida akal naginan nalimur kanan wallah sokap kesugat taka amurala udina tiuba nalimur ka panmananan wallah angaino nakagiagiang kayaman aparatietan na aya ka ketenduon sa titu aparatia na amay ka masugat taka ayama ananian na tapang na ino ka umpan makasaksis kakarina sa ayama ananian na titu aparatian kau tu titu agiang ko tu aparatian na ino ka pandi makasaksis ka ayama ana nagiang ko to aparate yang kana kenduda naka mapumagitung ka kailain ka kimpida naka separate yang ka kagiang ko to aparate yang kana asasauga na saribat aparate ya uli na panarima si wallah subhanahu wa ta'ala nagiana aya patut terkatanu na maka pengin syukurtan di tanu di maka panalamat si wallah leni mana giang ko to sakatau amama giang ko to sakatau amama na ayam ananian na miya kay salungan na nadisakan yan ang guray sa itagu si sagiang kurtua kapang guray niya sa itagu miya lakutiya na kamarian miya potolon na kayo siya kito na miya kata ita-ida mama na tigyan na mapasanga iya tigyan kaya tagu na ko tigyan sa paawing ayam ananian na inura ka na sugatan wallah ayam ananian na kaya potolan ako tigyan sa kamar mapasanga ya tigin manay agiang kaya mini sugat terakna antu na iba na paawing dadi niya nakatawan na limun untuk wallah agiang kutwa miyang gulaulan niya miya kay salungan agiang kutwa dato na adna pembangunan niya na abinding nagiang kutwa pembangunan niya na abinding na kailangan adna amiragaon ataw agiang kutwa ibragaon ataw na mata ida taw mata ida ayam ananian na manusia nagudin apa awing yan nagusiran dela kau minu giang kota pagi tahun nian na midela kau sadal mainged nakagi dela kau sadal mainged minu luba siran sama tok niran amata ida manusia ada na banian pawi dan na banian aib da binasa waya makna nian lawasian nakagi bebanug siran miau mairan sia ke to si sakala sanadi gure setang kinuaira kagi akwaniran tigira na sigura lagi ikira ga saja yang kaya ayam makna nian na pembangunan lagi yang kaya dato kami ya kato untanu sa ayam makna nian na mata ida mama na nakagi amawi tirang kuda to na tiga giang kutu ada to apanya dah ni ubadid na pawing yan na upama kudid na pawing yan naraga ni na piang ilay na putuli kamar ana tigira kuda to ayam makna nian na putuli kamar ana tiga giang kutu ada to adika pakai nilai di mana to upama ka daun ma poto lagi yang kotwa kamarian kira ga sakanian sagi yang kotwa antuna ini bana pembangunan lagi yang kotwa datu nagi to aya pikiran tanu na opama ko sakat tanu na aya pikiran tanu na adna paratia tanu nagi yang kotwa kisuga tarakat tanu amargen nagi to na tapang rakat tanu wallah kadua nagi yang kotwa kegedam tanu manga sasakit udi na mga raragen ko karo masaya na si sagi yang kaya dunia na iplebato to wallah ko mga dusa tanu ko di tanu kapagin taw sagi yang kaya dunia nalimuanan wallah agi yang kaya ayam nanian na lamuan taman adi na katanu di tanu manggulula ko kapa padal tanu si sagi yang kaya dunia natunay ka tiru wallah la in syakartum la azidannakum ama yating mana wallah kamana lamatakanu nakapagumano manang Quran upama kumana lamatakanu na pagumano manan wallah agiyang kutua ayam makna niyan nalimur kanu wallah subhanahu wa ta'ala nalani man Peter wallahu ta'ala atigan mana wa naza'na ma fi sudurihim min ghil tajri min tahtihim al-anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah inang kata miatig wallah kinwa miatig mana wallah si kumangarabiran agiang kotwa ghil ayab teruna ghil nagiang kotwa kadengke kasih
Inang kata miyatig mana iwallah agyang kutua kasigi kumang ararbiran. Siya ay kumang tao apa maka surga. Wa naja'na ma fi qulubihim min ghil. Tiang ta kami ating mana iwallah. Inang kata mi siya kumang ararbiran agyang kutua kasig. Tajri min tahtihimul anhar apa pemangundas siya kumang kabubadiran agyang kutua mga lawasay. Wa qalu alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Na ayat tiruninan na tigiran asulangun opudi narak wallah alladhi hadana lihada asmu pingguna na utanunian si sagyang kayaukit wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Na ditanud na matoro ditanud mangguna nao upama kadatanong guna na wa wallah subhanahu wa ta'ala. Si Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala na ayat katuruyan na tigana wal abdu daiman baina ni'matin min Allah tahtaju ila syukrin wa dhanbin wa dhanbin yahtaju fihi ila istighfar. Ayakon katuru Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala na tigana suat tigian sa oripan nasdayun sadayun na tigian nasibu pekelinggi-linggi kulimo agu giang kotwa dusa na igira tigin mana iya mia si mia tagu kulimo na pangin syukur si ikwallah na may panakasi matagu si ikudusa na pamangani sarila si ikwallah subhanahu wa ta'ala. Na giyanan ilangon na nakailangan kundi tanong kapagintaw si sagyang kaya dunia igira mia sugat takalimu na kailangan agyang kutwa din kakapakapangin syukur si ikwallah na igirap man ayamin isugat terka na giyang kutwa dusa niya kang gulaw ka dusa na ayap patutarka na giyang kutwa kapakabagpamakot ka kundi kakapakapamang ni sarila si ikwallah subhanahu wa ta'ala. Kailangan na agyang kutwa kapakapagpamang ni tanong sarila si ikwallah subhanahu wa ta'ala. Sakat tanong na piyakasimbuang at tanong wallah si sagyang kaya dunia na kanabanian rakatano rasa na so pagper kawiyagan kanaba niya rakatano rasa ni kaya ini buat ka na abadam po namin tatalunun agatas udi na bad mo naman siya talunun ayam ana niya nabugas at ka kanaka udi na lalata na pilinu ka kapiya kaliw ka wallah si sagyang kaya dunia na daaman nakataka piya kaliw ka wallah si sagyang kaya dunia di ka matautaro piya kaliw ka wallah sagyang kaya dunia na daa katawan ka daabang kainmo daabang ka ayam ana niya na mityo talun aatunin iba na kawiyagan na uriyan yan na swallah na ayam ana niya na ini sambura kira kagyang kutwalimu yan ini sambura kira kagyang kutwalimu yan may tumayto na ayam ana niya na pagbakas wakatero may tumayto na adnap ka tukawa na kading kakatawan may tumayto na pagkakuha ka mapia may tumayto na ayam ana niya na antunay iba na kesabutan na kagyang kutwa kawiyag si sagyang kaya dunia na minsan panagyo to na irarasar ka wallah agyang kutwa pagpriyar ka ayam ana niya na andid ni kisimbuang ka si sagyang kaya dunia na miya pasadid na agyang kutwa limur ka wallah subhanahu wa ta'ala. Na ilay ni man ito ito wallahu ta'ala ayam ana niya na tigyan naman ay wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Pada sarili mo katan wallah sagyang kaya di tanu kapagintaw sagyang kaya dunia nabigan tanu niyan sa pamamakingan bigan tanu niyan sa pangidelean singgayan tanu wallah sa pangidelean singgayan tanu niyan sa pamamakingan na isad mananan alimur katan wallah ayam ana niya na kenegdan wagi ang kutwa langwan taman upama ka madara katan sa pamamakingan na tiplela ka tanusan na upama ka na makatutundug ra katan wa terang na piya kaya disingan tanu niya na ditan ayam ana niya nakatawan kanya da kenegdan upama ka pukas niya ra katan sa panginilean na ditanu kilay sa mga lulot tanu ditanu kilay sa mga tumanay tanu di ka kilay agi ang kutwa ayam ana niya na anto na iba na piti barangan sa giyang kaya pang bawbawan o pang ako madarakatan waya na ileni man so pang bawbawan na magunuta ako so panaan taman
Sopang bobo na maguno tagu sopan antaman. Kay gida mana to pagka gida makasalo masak na diga ke tama gi ang to panganakan. Anto ni sabab to. Nakagi diga ke bo. Diga ke bo. Na leni mananan bad na unanan amang alimur katan wallah. Teguang ka wallah sa pamamakinig na usarang kasi sa giyang to mapya. Aya pamamakinig ka na sa Quran. Aya pamamakinig ka na sa mga ulama. Kenapa aya pamamakinig ka na lang na tubud-tubud da mapapano uragis. Aya po makinuginukan lagi ang kutwa pa kauman na si kumparateyan ka. Di ang kutwa pa kauman na kuwaya maknaniyan na di ka kapagagama. Nilay ni man ito. Tantuanan amala limurkatan wallah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. So Allah Ta'ala na piyakaliw kanunian. Piyakam buat ta kanunian apun si ikumangatian umanga ina iyo. La ta'lamuna syai'a. Adid na katawan niyo amaitum. Did na ba niyo katawan amaitum? وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Nasinggayangkan wallah sa ayam ananian na pamamakinugan. Nagusinggayangkan wallah sa ayam ananian na pangililayan. Nagusinggayangkan unian sa mga puso. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Kauba kalu-kalu na makapanalamatkan. Uba kalu-kalu na makapanginsyukur kanu si wallah subhanahu wa ta'ala. Kailangan adi tanu di makapangin syukur ku Allah si sagyang kaya limur katan wallah subhanahu wa ta'ala. Nileni man ya kaya tanga mo gyang kaya panaanta man ini bugira katan wallah. Ha so tigo isa ko mga guru tanu si pandapat apken ga kana si sagyang kutawasiatian pakasurgaan wallah. Tigyan na sumana tigyan su wallah na ilaya ka man at tigyan na ka inadeng kanian. Nasinggay ang kaniya natigin sa ngirong. Nagyan ka na natigin ang ngirong ka na ilayang ka man natigin na kaduwi peso. Nanto natigin ni maananan. Ayat tigin na maana agyang ka na akya singgay ka wallah sa ngirong aduwi peso na duwa tigin na pagkabaw ka. Mamot agumadu. Napangisong ka tigin na wallah kaya maanan yan na ini singgay ka na wallah ayat pagkabaw ka na mamot agumadu. Ay pandapat ta katigin naman ay. Ha? Inuron man mini betul si pandapat. Kagiang kutua basa niya na ay pandapat ta ka. Ha? Ay man ang ngaran niya na si matabalaw amirun. Pakasurgaan wallah. Ay pandapat ta katigin no ayat tigin na pagkabaong ka. Na langon na tigin mapya. Langon mamot. Anamiya kapi at tigin na kamakailay ka sa taya karabona kaya nakakamamot. At tigin naman ay. Ileni man na to. Ayam ananian na alimur kana natigin wallah na upamap man natigin manika ayabu pagkabaw ka na madu na kemi na sa angkatigin manika laban na ka nakapanganangkan ida ka nakatigin lagi ang kutama piya panganangkan na ayakap pagkabaw ka na madu at tigin man na di ka tigin pakakan na leni man ito ayam anana kita nga mo yung kaya pang bawbawan na isad na ayam ananian na mala limur katan wallah subhanahu wa ta'ala. Na pernah limur katan wallah na ayam ananian na ni'matul amni fil awtan yang kutua kalilintad amukarna si iku mga ingid yang kutua kalilintad tan nileni man yang kaya ayam ananian na kalilintad udarpatan na limur katan wa wallah antay mabubaya sa ayam ananian na kasanaat antay mabubaya sa anto na iniba na sana ata ka pagintaw. Leni man sa mga pagaritan, kaya waan nila na marawi ka, ay na niyan na, di mapiyah. Agyang kutom yang gulawla. Yang na mga ingid si isa Syria. Mga ingid kata ni man to, Ukraine na di sila itidawa. Ha? Na ilan yung man agyang kanan abad na si agyang kanan ingid Saudi Arabia katit tagumpiya sila. Ngayon to, nandudu na agyang kutom parate. Giya Saudi Arabia, naban besay Oman nagawi pinakamaga nun suwaya maanan yan na talugawi na ayabun na agalabak agyang kanan ayaw maanan yan na piyang amumurkan wallah mga siya si saya maanan yan na ayaman nagiya kapatimba kairan si sa Saudi ka ayaw maanan yan na binasa nila na Kaaba ilay ni man ito agyang kutuwa ayaw maanan yan na Oman din na timba kaniran na ayalim wallah na giyang kanan ako may kibir si giyang kanan mga ingid Arab giyang kanan na Saudi Arabia na ayaw mga na pagkasalo iran amisal agiyang kuta misal iran na di pakata na si sa Saudi Arabia gina nilimo kiran wallah
Agi swalla na ay apaka kibir niyan si sagiang kana na adar pa na sumanga taw amang alay kalak si ikwalla. Anto ni katiru wallah in awliya'uhu illa almuttaqun. Aya kuna titua sirigan wallah si sagiang kanan ayam anani na Kaaba nagiang kuto mga taw amang alay kalak si ikwalla. Giung to mga taw amang alay kalak si ikwalla. Na si sagiang kanan katatagwakan si sagiang kanan na mga ingda Arab guani. Kaya di ni mati. Kaya pakapasadak na si iku 2020. Nagiang kuto katatagwa karo. Nagia hudud boundary ayam ananian nagiang kana na Saudi Arabia na diitidawaan na dedin na aba ema ananian aba mi kegeda mabatika ayam ananian na adisiran udi tidawa udi nagira mana mas mata orang pernah Pilipinas hadis kami eno to nakagi sudah to san na sisiap peniran agiang kutua kalilintad upegingin agiang kutua pagetau leni manoto na isanan alimukiran wallah agi aswaya maknanian na paratea na andin ni kamba kaniya na si ikwing da usop pagitaw na mitugum pias wing di. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya amiyaw manian apagitaw na binasa. Meriduay disiran maka pumagalunga ka disiran ni makapupataya. Na miya kataling masu Rasulullah na aya mini taling manian kinan nagiyang kaya parateya linimpiw niyan siran na miya baduy agiyang kuto meriduay asiran nang giginawa iya lagi dumagari area di makap titigranwa. Nagito na di ba kapumagalunga. Naginan ayam ananian na di tanu kapaka panalamat si wallah subhanahu wa ta'ala. Alam taraw anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah. Bayrana tingman bani udikile tingman ay wallah. Amatana swalla na piyaka pasiw no tiar kanu. So langon umapapadala mo kumanga langit agusulong ba? Mapapadala mo si ikulupa wa asbaga alaikum ni'amahu naguaya maknanian na ini sambura kirakanu so mga limuyan zahiratan wa batina sagiyang kutwa kini sambura kaniarakanurun na aya maknanian na malagi dinuto mapayagaan ta kamasulon agiyang kutwa aadto ni ba na kaya pa kargisar kanu wallah si sagiyang kutwa aya maknanian na mga limuyan nagiyanan ianto na iba na kailangan agyang kutwa dita no kapakapangin syukur ko Allah siya kulimu iyan katan aya katir wallahu ta'ala natigin wa id ta'adhana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la syadid guan yating mana iwallah ipananawag ukad na niyo la in syakartum udi na piyakalangkap ukad na niyo la in syakartum la azidannakum opa mabu mata na tigwallah ka opa na lamata kanu na pagumanumanang kurkanu suwaya makna niya nalimu akan wala in kafartum inna adabi la syadid ugi dating mana iwallah na opa ma umungkir kanu sumangka kanu na mata na tigwallah aso siksa kan na tantua malipudis tantub na tigin na amaylot suwaya makna niya na siksa kan nagyuto patok terkatanu na di tanu di mangin syukur di tanu di mangin syukur si ikwallah nakayipingin syukur tanuk wallah nanto na ibuntala ka pingin syukur tanuk bahasa ramalang agitanu wallah ya Allah salamat begitu udi na syukran begitu udi na suting mga Kristiyan na thank you Lord begitu eman na niya kapanalamat si wallah di aya kapanalamat si wallah na ipanggulalan tanu so mga subuan yan na gue makna niya na ito pelakatan wagi yang kutwa mga ini saparian di na ni kapangin syukur si ikwallah yang kaya aya makna niya na di itano kapagintaw sa giyang kaya dunia na tanu-tanu amya ano yung mga ulama at tigina na mitugumpia aya makna niya na pagitaw paganeron na giyang kutwa pagitaw igira amya sugat alimu na di manalamat si ikwallah ikadua na giyang kutwa pagitaw igira amya dusa na di mamang ni sarila si ikwallah ikatalo nagyang kutwa pagitaw igira ayam ananian na nagyang kutwa paganeron nagyang kutwa igira miya sugat mapia nadiskan yan di imangin syukur ku Allah igira miya sugat tadusa na ayam miya kan dusa sa kanya na di mamang ni sarila si ku Allah agu igira miya sugat at tiuba nadiskan yan di sebar sagiang kota mini sugatun ati tiba ginan mga tao ami tutagumpia si sagiang kaya aya maknanian na di kapagintaw si sagiang kay dunia kailangan
Ajitan lalayon makapangin syukur si iku Allah. Ha? Lani mana kabaad na ini singgay wallah kapanasbih ay butian na bayamana niya na syukran da ay mana na kana bagi itu kapanalamat ay akapanalamat si iku Allah na penggalibakan tanong giyang kotwa kini tani ngumani arakat tanong kung mga limu yan na aya imbeda na tanuron na penggalibakan tanong sa mga subo niyan nagu ito palakat tanong giyang kotwa mga inisaparian. Giyanan ikapangin syukur si iku Allah. Giyanan ikapanalamat si iku Allah. Na anto na mga ukit. Apa kau guperkatan? Saka pa kapanalamat si iku Allah. Kapakapangin syukur si iku Allah. Na ayaw kit na paganero. Na at-ta'ammulu fi ni'amillah. Di tanu di iprogurugun. Di tanu di ipamimikiran ng mga limurkatan Allah. Kailangan ito. Igira din ka di pamimikiran nagyang koto mga limur ka wallah di gadi pagitongan agyang koto limur ka wallah napapakasugur ka ito sa kapakapagin syukur kasi iku wallah. Ibarat yan na mapipia ginawang ka na upama kagyang koto kapipia ginawang ka na pinggida-gida ka di gadi paemak na niya na pamimikiran kapapakaginawang ka pia-pia ay lani manigira kada ninja na pasutaw. Api kala yarga oksigen na mapumasannya din. Asar buka maka ginawa. Api ay ka igira penggida masutaw sa ayama na niya na asma. Na api kala yarga agiyang kota ni biulaysir na makapumasan dyan ni biulaysir. Asar buka mada agiyang kota asma yan. Lain man ito. Nagyang kaya oksigen wallah na tanto ayama na niya na miya kapia-pia na presko pan na libre pan. Panaba pumili. Nauriyan yan na dito na makapungin syukur sa ikwallah. Ha? Lain man hila amin doktor tanong, ami ada sakit tanong, di tanong di mana lamat si mga doktor, ami agaganian lagi yang kotwa sakit tanong ami ada. Naswallah, ay mabagay niya kagi yang kotwa kami pia ginawa, yang kotwa mga limu yan, o pamana di nga ketadman, swallah si sagi yang kotwa ini bagay niya ka, ayam makna niya na limo, o kaya pada lemaka si sagi yang kanya, ginan ipatot rakatan, ayam makna niya na, di tanong di makapangin syukur si iku Allah. Ditanu di ang gede-gede lagi yang kota mga limur katan Allah kagina ni pa kau perkatan si eko kapag kapengin syukur tanu si eko Allah ayat katur Allah taala natigen ya ayyuhan nas dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tufakun bitur Allah taala atigena Hei mga manusia, udhkuru ni'matallahi alaikum. Na panadagtadumi niyo, panadagtanudagano, panadagtadumi niyo. Suwaya makna niyan na limu wallah sirakanu. Hal min khaliqin ghairullah. Baadna miyangadna salakaw si ikwallah. Yarzuqukum minas sama'i wal ard. Apriski ang karunia na sa puno ko lagi tagunsulupa. La ilaha illahu da asimba na benarin untas kanian fa anna tufakun na ande manai ikapagende iyo ande manai ikapseng kayo ino kanwa isasangka ayam ana niyan na swallah na ayam ana niyan na ini bagay niya kanu sulimu iyan sa kanian ipapagper kanu sa puno kung mga langit ang suwaya ana niyan na kanupan gina kailangan aso mga limur katan wallah na di tanu di mang geda-geda mapapamimikiran tan di tanu di maprugurugud ikadua ayam ana niyan na bakaw guperkatan si iko kapakapengin syukur tanu si iko Allah na an yanzura kullu wahidin minna ila man huwa asfala minhu ayakon apagilain o umani ipitenggi sa nakatanu na sukabubaan yan ayak ko na pagilayan o pitenggi siya nakatano na sukabubaan yan. Ayak katiro mga ulama natigira na si iko langwan ubaran dia si iko dunia na ayak pagilayan tanong nagyang kotwa kabubaan tan. Ugay na si iko parateya na ayak pagilayan tanong nagyang kotwa unaan tanong ko parateya. Giyang kotwa apuruan tanong si iko parateya. Ngayon to. Amay ka ayam mana niya na aya ilain tanong nagyang kutwa kapuruan tanong na makaw maso may lay ka so padiga miya katira ka na ayam mana niya na tiga tira ka kumamo
Ino to kagi gitu suaya makna ni nama ginawatan. Napi udi ka kegege. Nai betegel ka sa ginawa ka. Nai mabumiya suaka nami ngigil diga utang. Udi na makna ni nami binasa. Aya patu terkatanu na aya pagi ni tanu nagi ang kutwa kabubantan. O may na tanu nagi ang kutwa mapiaw bupakakan. Ira aya makna ni na sagi ang kutwa kawiyugi na mapiaw bupakakan ako kapipita. Na makakamman ako mo tulungan na mapiaw makagabi. Na pa makagiti pagi ni tanu. Natigitan wa alhamdulillah kasakana na kompleto sukakanakan ako maubas sa alungan. May na tanu nagi ang kutwa pakan. Ayap kilinu yan na typewriter. Basa ini mga estudyante, ang mga murid. Agian kaya typewriter. Ay typewriter na timos. Eno to bitu sa typewriter na mga kuman na makatip ka unro na may kuwan nakasadila ka. May lengagian ko to ayap kilinu yan na timos na panalamat ka. Diga alhamdulillah kasakan na pakalinu ako sarapa, papakalinu ako sa gilaw manaya. Gupo na ilena ka nagian ko to ayap kaniya na Jollibee. Tiga miya mataya ya mga tao. Aya kepada naman ka nagiang kutwa kasi kagiang kutwa pendekat kaya maknanya na aya di ka di ketidaan nagiang kutwa kapuruan ka. Na aya katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam natigena unzuru ila man asfala minkum. Aya ilayni wa tigmana Rasulullah nagiang kutwa pina kamabubarakanu kabubaaniyo. Wala tanzuru ila man fawqakum. Na'ubaniyo ilaya. Agiang kutwa ayam maknanya nakapuru aniyo fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'mat Allah. Agi amay ka aya ilay niyo nagiang kutwa kapuru aniyo na ayam maknanya na ayam mapteru iyo na tanto bisa maito agiang kutwa limurak mo Allah. Yuti mapteru iyo kagi aya ilay na kanagiang kutwa ayam maknanya na ati kita nu ati tilam sapira ngelay ka tiga mati inurak na ikikini inu Allah atanto ako ayam maknanya na giraw man nagupon aya ilay na kanagiang kutwa kabubaan ka namiya kagiraw ka alhamdulillah kamapipia ginawa ko dakan masuk agiang kaya mga tao aya maknanya na kapapasangan sila pupinalaman tanong ko Allah kapapa akan tanong eno si ka mapansyagiang ka na nadima malad anakong susidigan yung sana ginan aya maknanya na pilidasan tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala Ikadua katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam natigina idza nazara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mal wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu mimman fuddila alaihi. Ayama nanyanna ila kun amilay o isarkanu agiang kotwa atau amakalalbirun sa tamok udina makalalbirun sa kataid udina agiang kotwa kiadnon wallah ana manunian pipain so pangilelen yan aya po pangilelen yan agiang kotwa kabubaan yan asakan yan na ini lebih sekan yan wallah subhanahu wa ta'ala ay le kan agiang kotwa kabubaan ka kaya gupo na kauto ilaya na miya adin ka agiang kutwa di ka kapakapanalamat cik wallah naswallah na kanabadi pamarak at tigin man iya la in syakartum la azidannakum o pamako panalamat kanuna pagumanuman na kan wallah agiang kutwa limo yan na manalamat tanu si ikwallah maging syukur tanu si ikwallah igiraa ayama na niyan na miyay tanu agiang kaya betad sa agiang kaya dunia ay natigitan alhamdulillah kagi betadak alhamdulillah kagi pindi iterakan wallah akaw yagu-yagakan si sagiang kenya alhamdulillah kasakan na ayama na niyan na normal so kaw yagu-yagakan normal lagi ang kotwa anto na iba na di iya ka nakapagintaw si sagiang kenya ada ni kapadal mentanusan nasakat tanoy mga tawa titua kawasa ay mana kawasan naging kotwa tawa masusuat ako limun wallah anabo aya kawasan naging kotwa alaw takarpuy lupa miya kalala itamo ko na di pa nakaunsaran di pa nakapano kakanani anong sama akarya na dunia kanabaginan ikawasa aya titua kawasan aya makna niya na makapita mapipia ginawa niyan makautu mapipia ginawa niyan makagabi mapipia ginawa niyan daba niyan awidakan kanabagian utam miya kalala itamo kawida kalian na aya makna niyan na gilaw manaya ito po panagiang kutua kay ito kay tamo kaya mananian na may ito agiang kutua pagitong nakawallah okay nagiang kutua mambu malay tamo na may ka manggasto si kulalang wallah naginan ilitan kiran ipraut ginan ilitan kiran ipraut wina aya pikiran tanong
na aya tahu ati tu perkara rangitan wallah nagiang ko tu publi na takaburpen publi na takaburpen may lengai gida di manu tulan na tina sa kami manarina saya kami bubaran gini kasi saya ngedna mola de gabi lupa magiro mana ya gira di manu tulan na pulay uca gebun naginan aya mak nanian na miyaka kami minum sana ko kawiyagan miya kapasapasang paniikalay usa gebun ikatalo apa kagu prakatano si kwaya makna niyan nakapakapingin syukur tanong si ikwallah na an ya'lam al-insan anna Allah ta'ala sayas'aluhu yawm al-qiyamati an syukri hadhihi an-ni'am aya makna niyan na katokohan manusia amata na swallah na ipagi sa iyanon o inom yan alamat sa kanyan sa giyang kaya mga limun wallah anta akada yung kaya man mga limur katan wallah na ipagi sir katan wallah inom yan alamat tanong anta kaya man yan na di tanong kung siran ipagi sir katan waya wallah ayat katir wallah ta'ala natigina wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula ayat katir wallah na ubang katindigi yang kutu ada bangkau nakatawi kamataan aso mga sukanag agus sukainay agus puso na alamu nanan na palayasiran pagisun si sa anungan amori ikadua katir wallahu ta'ala natingin manay thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im urian yan namata na ipagisir kanu din si sa gawi ito agyang kutu ayam anan yan na limu ini bagay kan wallah yung kung tayo inibigay na katanong wallah alimu na ipagi siya katanong si isa alungan na mori Bitaru Nabi sallallahu alaihi wasallam atigina inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati an yuqala lahu alam usihha laka jismak wa urwika min al-ma'i al-barid ipagi siya kuno ko taw si isa alungan na mori abtirun wallah si ko paga na kapag itungaw na si salong anamori napitero na sa giyang kotwa uripan alam usih alaka jismak bako da pakapia ginawang ka bako sakada pakagdaman sa kapipia ginawa yama na niya nadabang kapaniyakit wa urwika minal ma'il barid bako sakada pakaino sa iga apakadenggaw ipagisir katanwanan pagkentan paginomatan mapipia ginawa tanong na ipagisir katan mananan sa alungan amori ino kay nida panalamat ino kada pangin syukur si ikwallah sagiyang kanan ayam ananian na antunay ni ba nalimo ini bagay ka wallah da ka panalamat ka bagad mirituki api agiyang ko tuwa ayam ananian na pakaasal ay nadnun wallah na ayam ananian na piyamangalin kagi miya ka pangirong sa ngirong apakung na tinapakapurong ko mga lagi dinan ino ka pananan ini bagay wallah kaya makna niyan naginan ipiyakan di itiyar ka wallahu subhanahu wa ta'ala aduma di itiyar ka say kung nga kapagintaw sa giyang kaimnya ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim hey manusia na anto na adni miya kalimpang raka makapantag kukad na nakamaginawa alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak asumya dun raka nagumito raka sama piyakiatu raka nagupindi itiya nagiyang kutwa kiad na niraka anto na imiya kalimpang raka ino kay ni di makapangin syukur si ikwallah nagiyanan ikailangan sirakatan ikapat agu muri ayam na niya napakagu prakatan kukapangin syukur si ikwallah subhanahu wa ta'ala na syukru hadhihi ni'am bil qalbi wal qawli wal fi'l so ayam na niya nakapakapuno panalamatan ko Allah sa giyang kaya ayam na niya na mangalimu sang gulalan sa katero gulalan ako puso nagunggulalan ako katero nagugalbak ayam ana ini na perhatian tan wallah peterun tan wagiang kota paratiya nagwaya makna niya na panggalbakan tan wagiang kota ayam makna niya na paratiya tan si ikwallah subhanahu wa ta'ala giyanan ayam makna niya na ato na iniba na pemakaw perkataan ko kapakapangin syukur tan si ikwallah subhanahu wa ta'ala wa hadha wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.